sangut kibreu kela yap bat kumba sangut kidangja arngai halen kajing bethe jong kilo Himachal Pradesh kaba lawanra ya kajing julor kaba jur ya kiying kisem kijingkeng bat kisurok laitu ki hek sarkar ha kasngi Thursday ke state emergency operation sentar kala kedeu ba kajing bethe lo kala dia hakithan nirman saj bat malana hakullu padhar hamandi bat Rampur ha Shimla district ke office page mariang jong kathan kala pemi ya kajing pembena rongsau na kabenta jing slap ki bajur hadu ki bajur bha ki lao bat ki laer ha ki district kanra kullu bat mandi ha kasngi Thursday kajing uthe jong ulo hajan Srikhan Mahadev ha kamet sngi thodeng kala wanra ya kajing slei ha ki than Sara asar para ganwi bat gurban nalla kene kala pelong ya ke ha samesh khut nalla ha Rampur subdivision jong kanong ba Shimla ban kiu ha kabala pelong ya angut kibala ya bat kumba lai pheungut kibreu kibala yathu ba kila ja rangai ong Superintendent of Police Shimla Sanjeev Kumar Gandhi